Pritroxi Sucheng Dhenta constituency ke parlo Rongmongwe, Rongagora, Nauzan, Lapen, Kuturi Araditum Kaike eco-sensitive zone Pupen ke claim ke dam ke do ke thak kasik sak penajok puthot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma puthot kilometers cap adim kilometers isi an chotko pusi langthi pangdakon. Ji ke doan a parti tum stame ladak Kaziranga along dan politik setengah pangsusun dia pansi alang litumpan dilitum kejongkon Kaziranga Pakhinda ahin bening tangrak pen dilitum alang litumpan pacini pon la jong si lato pacini bomben arjuje bulutang ke mohumpurno ini sonbak ing tangrak pen kace song hujong si bini dul gotona do poglo pete humpurno daito bangke birodhi dulsi kenang kopo. Nasibuthot Rongmongwe VDC Chairman Bronson Terang Lapen Karbilo Charlie Song Atum Pen Japon Linsi Ongdung Rat Chari Klembang Put Tum Sitong Dun Si Prabjin Pen eco-sensitive zone bangke Bangso Habara Long Pen CN Pontu Sirak Nang Popusi Assam Chief Minister Lapan Buthot Chuningwi Padukon. Media korti bangka ini bukti ada beri gaung konsai Lapen sotengan ta BDC lok hoi pen tuni resmit pinang kong magalahan lo ke nitum Mukhyamantri Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke hai Somalama area fan 10 km eco-sensitive zone alang li ipakom tuji pan sinon kabori lo kaso kabori long ada Kaziranga arai gitu bibinu ajati do jati krihini do la jati krihini stame Chief Minister sir aki hai kaning diala panalipan welcome junai lo adorni junai lo rapjin pen alang li kipu bangke ceklo joni yang bong batang gitu ceklo joni kali ceklo jon ke patangi fansi nilitung Kaziranga ke pake ke do bibinu ajati teman ansta lang lipan ceklo jon ang bong ke patangi fansi tuning dilo Socheng Dhenta Pen Bharat Thangchu KTV News.